aurrean bizitza lanerako. Lertzear muturrean bizitza ez delako. Begirada lurrean pasa izango zinen, triste ikusten zaitut. Begirada lurrean pasa izango zinen, triste ikusten zaitut esan dizunerako. Elurrean oinaze baterako. Pausaje ziurrean prest datorrenerako. Eguratzakurrean zaildua izan zinen, eremu mortuetan. Eguratzakurrean zaildua izan zinen, eremu mortuetan ez goata arterako. Izpilua aurrean gogoa aurrerako. Pasa izango zinen, gaur begi argizatoz. Bere gandik urrean pasa izango zinen, gaur begi argizatoz. Bere gandik urrean pasa izango zinen, gaur begi argizatoz. Bere gandik urrean pasa izango zinen, gaur begi argizatoz esan dizunerako. Esperientzia oso aberatsa, esan asko ikasi du. Guk proiektu honetan 2 ikasturtetan indu, 60 ikaslek parte hartu dute. Eta bai, ikasi du ogibide zaharra, ofizio zaharra honen teknikak, garai bateko teknika mendetan erabilituzten teknikak egurrezko baltsaok sortzeko. Eta jabetzeare bai, zegorra zen ofizio hau, ez? Eta, bueno, ikuste hartzeare bai, 3 erramientakin gai zirela, olako egur baltsak sortu eta errekan bera iesteko bai, egurra hori saltzeko. Eta, bueno, 3 erramientata zaiga, aizkorakin, tatulukin eta zeiukin gai zirela, olako egur baltsak sortzeko bai. Guk gure ikastetxean, lanbide heziketan, egin duguna da, bai teknika zaharrak ezagutu, bai gaur egungo baliabidek
erabili, gure ikasleen prozesu ere bai hornitzeko eta oso baliagarria izateko berarentzako ere. Gu proiektu honetan sartu ginenean, egia esan ez ginekin Almadian bueltako historie, eta bai ikusten ginen gure ikastetxan, bai zurgintzaltzarekin lantzen denean eta ginauken patioakin, ginula olako proiektu batetan sartu, baina benetan jakin gabe bidean ikasi ditun gauz guztiekin, ez? Eta bai egie da ziginen lantzen eta dokumentazioa prestatzen eta pixkat organigrama prestatzen proiektua aurrera ateratzeko, jabetzen hasi ginen, hau mendetan erabili den garraio bat izan da, egur baltsa hauek ongi diseinatuta daude, oso garatuta dagoen sistema bat da, eta sortzen, ja maketa ginunean, ja ikusi ginun pieza bakoitzen zergatia, eta zergatik dituzten korte batzuk alde batera, beste batzuk bestera, eta zergatik forma hau. Danak dauka bere arrazoia. Hori da, eta ikusten ginen, ongi pentsatutako diseinua izan zela, zatik, ikusita erreka hauek Ezkai Ibaia, eta gero erreka txikik diela, eta ikustea 24 metroko Almadia bat, jeste erreka hauetatik, ze garrantzitsu ezen gauz guztik ongi landuke hotea, gero ez da arrisku txikikoak edukitzeko erreka beran, ez? Eta horrek atentzioa ditu zigun, eta zain ospaz. Hemen lana, inbar da ongi ez iten zuten bezala, arazoik ez eukitzeko gerora, ez? Eta horrek harritun gintudan desente, ikustea, teknika guzi hoi ze garrantzizkoa zen. Barkatu, Ohorezko Almadi izaina Donibaneko ikasle bat izango da, alde batetik egur baltzan jentziko dena, eta bestetik ehungintzako ikaslea izanen da, erronkariko jazkeda, jantzita gainean, egongo dena, erronkari gazta berriaren mozketa egiteko. Parece que no va a llegar nunca, pero el año pasa rápido. Y cada vez, por desgracia, estamos con menos agua, tenemos mucha ilusión, y este año tenemos una Almadía nueva que hemos hecho con los de Don Ivane de Pamplona, con los chicos que están haciendo carpintería, y es esta en la que estamos. Pero tenemos poquita agua, pero bueno, ayer ya bajamos un trozo, ya las tenemos aquí, y ahora pues iremos otro trocito y saltaremos la presa, y por lo menos que la gente vea un poco lo que era este oficio, y salvar la fiesta y hacer agradable el día a la gente. Sí, se han portado bien, nos han ayudado, nos van a dejar la Almadía para nosotros, también hemos colaborado un poco, y me ha llamado la atención, lo mismo profesores que alumnos de allí de Don Ivane, oye, con qué empeño y con qué cariño se han involucrado en el proceso, oye, muy bien, esa es la verdad. También han hecho, que también hay que reconocer, y se me estaba olvidando, las de costura han hecho, cogiendo la indumentaria roncalesa, dos trajes, uno en blanco y otro en colorido, que sería un poquito lo que eran las antiguas almaderas o las banderas del río, y también ha sido una aportación que nos han hecho muy, muy importante. En aquellos tiempos, ¿quién iba a pensar que los maderos, con hacerles unos agujeros y ponerles lo que llamamos las vergas y la jarcia, ponerles bien de avellano, bien de berguizo, bajaban hasta Tortosa? ¿No era un trabajo sencillo? No, era un trabajo que eso es, sí, todo tenía su porqué, había que dejar límite entre los maderos, había que dejar que cuadraran entre ellos, y era así el proceso, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Pues a vosotros por vuestra compañía y dar a conocer estas cosas. Muturrean bizitza ez delako, begira galurrean pasa izango zinen, triste ikusten zaitu. Begira galurrean pasa izango zinen, triste ikusten zaitu esan dizunera.
traje ziurrean prest datorren erako. Egura zakurrean zaildua izan zinen eremu mortuetan. Egura zakurrean zaildua izan zinen eremu mortuetan, ez doak arterako. Aurrean gogoa aurrerako. Urkoak eburrean lehen denerako. Bere gandik urrean pasa izango zinen, gaur begi argizatoz. Bere gandik urrean pasa izango zinen, gaur begi argizatoz. Bere gandik urrean pasa izango zinen, gaur begi argizatoz.